kami. 1:36 na ng hapon. And sabi ko nga 2 PM yung therapy ni Clark. 1:34. Advance na 2 minutes yung aming orasan. And tulog si Ida, guys. Kita ko panty. Ayan, tulog siya. And then... Asang wawin? Nabaan ko! Ang wawang? Asa ba niya? Ano na si Clark? Palingaw kitang vlog ng edit na kami ni Ida ba? Lingaw kayo mo. Ansa? Cute kayo si Ida dito. Sige, katawa. Basta ka to gani. Tanawa na lang, nag-upload na. Kuan? Ini daw si Clark. Asa? Ready na ko. Tara na? Tara na? Ini daw si Clark eh. And ano nga pala, update nga pala doon sa parcel ko, guys. Tumawag si rider kanina and then natagalan kasi hinanap pa nila yung parcel ko kung nasaan na. Nabahan ako kasi akala ko na RTO na siya, pero hindi pa pala. So, ipipick up ko na lang siya sa Lanang na warehouse. LBC talaga doon sa Lanang. So, after namin ma-drop off si Clark sa therapy niya, punta kaming Lanang, diretso kami doon ni Dada. Hindi pa siya nag-lunch, and then ako nag-lunch ako, guys. Ano lang, saging lang. Tapos, gusto ko sana i-vlog yung therapy ni Clark na si Teacher Shella siya today. Teacher Shella siya today. Pero hindi kailangan namin puntahan yung LBC para makuha yung parcel ko. So, hindi ko siya mag-vlog today, pero ilalagay ko siya sa title. And then, meron ako mga dati na clips nung first time niya mag-therapy. Hanapin ko lang sila sa phone ko kasi feeling ko phone ko yung ginamit ko nung time na yun. I-insert ko na lang sila. So, okay. Let's go! Bye! Goodbye! See you later! Okay, wash hands tayo. Wow! This is sweet. What do you want? Sweet or slide? Is that teacher? Teacher, I want to swing. Swing. Teacher, Mama, look at me. Come here. It's okay. You want to slide? Go slide. Okay. Ready? Get set. And go! Okay. You go there. Dito lang kami ni Dada. Oh, wala kami. Nag-shoes man kami. Hindi lang, magtingin lang sila mama ang dada. Mama ang dada. Kami yung wow! Ready? Get set and go! Wayward is my fickle heart. Where would I be if it weren't for your grace, your strength? Very good. Opo, picturean kita. Sige. Now, Mama, look at me, Mama. Okay, shoot tayo, Clark, ha? Tingnan ko, Beth. Sige. Okay, are you ready, Clark? Okay. I'll get one. And shoot. 1, 2, 3, and shoot. Very good. Another one. 1, 2, 3, and shoot. Okay. Faithful is your mighty hand, drawing me close with your tender kindness, your mercy that saves. Shoot. Okay, Clark, how many naiwan? 1. How many? Count natin, ha? 1, 2, and 3. Alright. 1, 2, and 3. Ready? Get set. Shoot. One more. 1, 2, 3, and shoot. Next one.
1, 2, 3, and shoot. Good job. Okay, swing. Okay. Pack away. Can you carry? Carry mo? Pack away natin doon. Ganyan, o. Carry. Ganyan, carry. Lagay doon. Careful. Careful. Okay, thank you. Come here. Ano ito? Oval. Yes. Ano ito? Then you will give me. Then you give hand. What is this? Very good. Okay, hop. 1, 2, 3, 4. Very good. Start. Ready? At the count of 5. Ready, go. 1, 2, 3, 4, and what's next? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next one please. Dali, Clark, come here. Okay, what's this? Say triangle. Do you want to eat? What's triangle? Do you want to eat? Triangle. Give teacher. Okay. Hop. Ready, get set. 1, 2, 3, 4. Very good. Count to 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Next one, Clark. This one. It's okay. Don't touch that. Teacher. I don't know. You know what's this? No, teacher. Okay, repeat after teacher, ha? Octagon. Octagon. Okay, again, ha? Wait lang, wait lang. Yes, please. Say, octagon. What's this? Sige, practice tayo later on. Sige, go! 1, 2, 3, 4, 5. Father, I need you more. Very good. You say, finish, teacher. Clark. Say, finish. Say, finish. Ah, wala man ako narinig. Say, finish, teacher. Sabag ka, mag-play pa tayo. Pack-away niya. Saan siya? Giraffe. Sa biscuit mo, hindi ko Dali. ako biscuit. Okay na kain. You know what's this? Hippo. Tama. More of your strength, less of my own. Holy Spirit. Very good. Galing na po. Babay na po daan ni color. Ano na? Color. Okay. Bye-bye. Color purple. What? Orange. Very good. Tama yun. Color. Orange. Very good. Check. Na good. Give hand. Okay. 1, 2, 3. Ako tayo na. 4, 5. Teach my heart. Ganyan. Listen ha. Color. Ha? Color. Louder mo na. Yellow. Color. Very good. Ang hand. Give. Ano ang give hand? Oh, excavator. Tama. Hmm? Hmm. Good afternoon. Good afternoon. Masaga tayo nagkita, no? Come on, then. Magdula na tayo. Remove shoes, please. Say hi, Asi. Come on, Eva, para may time mamaya mag-play. And then, Bye-bye. Okay, tabo. Ay, tama ko. No. Ha, ha, ha. H is for house. H is for horse. Oh, very good. Asan yung pocket? Show me your pocket. Okay,
I'll put inside your pocket. To walk in your power, not my own. Wayward is my fickle yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dahil ako mag-mix. It's your Pag turn. meantime ko rin, kaya pa man ako. Kaya pa. Murag mabisi na sa ako. Kaya naglalagay ko It's trabaho next your time. Muna sige lang, agwan ko lang ako ng Pilipinas. Naman sa laman ko, niya naman siya. Yay! Prone to waver in the face of pride. Dad, wait. Very good. Oh, Wow. Good. Good boy. Picture ni Mami B. Hold this one. oh, very good. Hala, ate, oh, gagaling naman ito, oy. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Or temptation, constant. Assignment sa house. Monkey. Saan ang letter? Very good. Asang M? Wayward is my fickle heart. Where would I be if it weren't for your grace, your strength? Faithful is your mighty hand. Papa. Gloomy day. Abri lagi. Ay, nagawas nito ganina. Kalimut. Pakuwasan ako susi. Nag-drive ka kanina? Yes, nag-drive ko kanina. Susi sa James. Kabalo ka mag-andar sa car? Ha? Kabalo ka mag-andar sa car? Isaka tong bintana kay wala na saka ganina. Bye-bye, kuya. Bebe. Agay. Paano di pandaron? Isaka ang bintana kay wala na saka. Oh, drive. Ito. Dalo ka mo off. Ta. Ikaw ihipos na dito susi. Hoy. You close the window. Hoy. Ban ko, sa ligid lang ko. Ma, ang kuan ma. Ang carry, ang car seat. Ibutang na na to. Oh, sige magkuan sa floor. Ugma na lang. Okay. Ugma na lang Friday. Ugma like butang na to ang car seat ni Aneida. Masakay si Tito Aging. Miss Gugu. 204. Let's go, Clarky. Ayusin ang t-shirt. Let's go. Hold, Mama. Masukot na. Masukot si Marcel, Mama. Ano naman? Ambot. I got the perfect outfit, but I don't plan to wear it unless you're gonna tear it right off my back. What is that? Oh. Amawa. Man, gidala ang wawi. Yes, ano naman, Mami. Out in Paris, sometimes we might get upset and say some things we regret. But if you come and get it, we can make the fight worth it. Bye-bye. Kabila. Hi. Hi. Good afternoon. Wash hands ikaw ko. Wash hands. Nagbabay ka na kay Mami. Wala, may tutorial. Subo ka? Takot ka? Wala ay. Gutom ka? Wala. Gutom. Nagreklamo na si Clark. Nag-drop na ako si Clark sa picture niya, guys. Nagreklamo na siya, Dad. Nga ginabili na daw na to siya. Ay, niya naman.
Gusto na yung maglingkod ng data dito. First, oh my god, first 2 to 3 months, no? Ang unsa? Nagatambay lang mi dito sa taas. And then lately, every time na session na ni Clark, ginabiaan na mo siya dito. Kay 1 hour man po good. So ginabiaan na mo si Clark, and then karon nakabantay na siya, ginabiaan na mo siya. Reklamo na siya. Ano sa video pa nga siya. Who are you mo. talking to, mommy? Ay, ang guys, ang people. Ano siya sa video pang siya. Go Clark, babay na ko ha. Balik lang ko siya. Imo mo kong ibilin. Pero wala na siya problema ibilin. Wala na siya problema guys. Kaya na siya ibilin. Gusto lang siguro niya ulit pakita nga narami dito. So next time, lad na. Next time dito na lang tatambay. Sabado sabayan na mo ang mga ate tapos ang mga bebe. Kuya and Ida. Asa dito? Sa therapy ni Clark. And then? Uli. Pwede punta mo ato sa park. Asa mo? Crocodile. Buaya Park? Buaya Park. Punta na kami ng lanang. Punta na taglanang. Kuha na nato among package. Ang package nga nagpa-stress na ako gabi pa. Got the package guys. Guys! Guys. Hi guys! Uli nami ulan kayo. 2:50 na, 10 minutes na lang. Maghaman na si Clark. Kung mag-keep ani kaya ka magbayadan eh? Kung magbayadan eh? Ganahan ka? Mag-drive ko nga. Doon naman ni Sata, di ba? Unsa ito pangalan? District? Or, basta naman dito sa papel. Naadira, nakabutang, basig adto ka dira tuan. Ano siya? District offices or asa ni? Sanggunian. District offices or Sanggunian. We're on Dili our way barangay back. hall. To Clark lang. Dili. Wala nakabutang. Sanggunian ang nakabutang. Pero last time asa ka nakabayad? Dito sa may barangay. Sa may Agdaw. Barangay hall na? Oh, barangay hall to. Dito sa Agdaw pa. Mangutan na to sa barangay hall. Asa ba na dapat bayad? Sige. Ulan guys. Nagaulan guys, no? Okay, no? Obvious ba that nga nagaulan? Hindi kayo. I got the package! Yung 18 pa ni guys, and then 21 na karon. Sarong na. And we got traffic violation. Ay, tanga lang ganito. Ticket. Natikitan mi. Citation. Natikitan mi guys. Kay someone is beating the red line. Ay, red light. Red line. Red line? Red light. Squid Game, Dad. Ha? Sa red light. Katugang sa first episode. Wa ko ano na okay Ay, siya itanawag Squid Game, guys. Iya, yung plate number. Kasi bang pudagan na no. Oh God, alangan. Dili pa sa atong sa Jollibee. Yung gigokod may traffic enforcer. Kinsa? Ato sa may Jollibee Ay, kuan to. gigukod mi ato guys kay bawal mag left turn, and then nag left turn mi. Pero pagbigyan mi niya next time daw magbantay daw. Duha mi ato sa sakyanan, wala naman nabantayan niya. Saya mo ngayon nga. Ano, nakuha na akong package ko ganito. Unsa din nga Stress package? kay ko. Saya na ida, dili sa ako na i-open kay. Ako gihulat isabay na ako sa lag-unbox tanan. Ano nga? Basta sinina makita ra nimo na inig ma-open na. Pakita lang sa mga. Ay, mo din nato palitan sa ida no, mga kuya ran there sa. I know I get an attitude, but when we met, you caught a cue. Just let me take it out on you. Alon? Turkey? Kaya? Very good kay Paul. Oh, balik na yan. Baliktad man. Sige daw. I got nothing left
Where's the Terra? Daddy's coming. Daddy and Marshall's coming. What? I'm sorry. Be careful. Ada. Liuk ang Marshall de ay dada nako. Kita naman good tika dada. Seatbelt. Dahil ko mama. Tanggal ako bag. Papa, galing-galing daw ni Clark today. Magaling-galing daw si Clark Ano? today. Ano? Huwag dyan no? You want water, Pang? Ayan, dili. You want to eat? Something to eat. Update. Natulog na kami apoy. Sleeping. Murag ko an Ay, working. sorry. Nakamata. Ka-cute eh. Padulong sa lote, guys. Again, last week pod naglote pod ta. Thursday pod to. Thursday pod to day. Naglote pod ni. Kapoy. Work pa niya. Nakatulog si Clark. Sige siya pa yung lollipop. Actually, McDo yung unang gipangayo. Tapos wala na makipagbigyan. Siya lollipop. And then, wala pa may nakita tindahan. So, muna, nakatulog siya, gilay siya. Di libre ang McDo, kaya wag mong araw-arawin. Nag-McDo naman ko sila gabi. Kay nag-drive man ko. Panguna ko, pasa pang sa bukton pang. Ayun mo, easy na lang. Yan. Ay. Hoy. Pugi ah. Isita siyang car eh. Ayan, seatbelt. Ipatanggal na ako yung seatbelt kaya gusto siya matulog. 4:13 na ng hapon, people. And after ni Daddy magbayad, hindi na ni. Uli na lang ni. So, about the package kanina, nakuha ko talaga siya, guys. Mabilis lang. Ay, bakit ang bilis ni Daddy? 22 plus man. Si Clark, eh? What? 22 plus. 22 plus. Wait. What? Kalahan na lang. Bino ko 21 plus. Sabi 5 5. pesos. Asa din pita ka lang? Wala 5. Wala ko 5. Wala mo na sulod sa kong pita pa. Oh, what's that? Pauwi na kami. We are done. Hindi niyo makita si Ida. Ano siya? Ayun. Nag-sing na naman, oh. Hello! Eating ice cream here. Guys, hindi na ako nakapag-update simula nung nakauwi kami. Kasi naging busy. Ano ang ginawa ko? Ay, nag-edit ako, guys. That's why hindi na ako nakapag-vlog. And nag-dinner na kami and all. Anong oras na? 9 or almost 10 na. So, matutulog na kami. Patutulogin din sila. And then, we have a new video. So, sana panoorin nyo. Please. Say good night, guys. Thank you so much. Yes, tulog na ka na. Okay, thank you so much for watching. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye, guys. Mommy, Bye-bye, guys.